Dale. Un boss pa an jwet, boss a pleve bout sak. Apre sa boss la, pi kam te de wap mouye avèk kofe man senti fè mal. Si mwa mouye, si mwa mouye, e nou pou mouye, se kon chèche kop la. E pou kop nan fèl la, wak gratis no? Nou kè moun yo wak se, yon se len mwen yon se len mwen deterjan male yon sak. Yon sak mwen veki. E Johnson nan bole yon. Bon mwen sa vyo. Mwen sa vyo zi la, se travay yon. Ay blag la. E si mwa travay den mwen si moun yo, den seme la. Si mwen vaman di travay, fwa mwen yo koman pou fè kob la. Oye. Sa mwen fè kob la. Hola. Ti maten bone la, nou wè yon stat la. Nap tan tout moun. Stat an blanjan la. An nivou lokal la. Tout sa bezwen. Jon bezwen. Le wè nou bel la, nou kon souè tout. Nou kon souè nou se moun fè kob la. Le wè nou fè pou kon kote kob la sot si. Ya. Tout jon bezwen. Ou bezwen. Se rati ya la, sou Mercedes sa. Sa di mse. Se mare, ba on vi de sa ka pase la, nan lot chok la, ba on pou la. Nou wè kon kon la vidori. Ba la lot la. La wè gen blag kap fet la. Se won sa. Nou fek sot jen lot lokal nou la, na fe tout amenajman posib la. Debi nou fason la pou nou stat la. Lundi matin bonne. Tout bagay brale komanse. Tout kliyan nou yo la. Nou gen machandise pa pil pa paket. Donk wabwe. Nou kon bel instalasyon la, parce nou konen nou eme bel bagay. Et tout kote n pase, se bel bagay, se disipline, prinsip. Wè sa mwen djou la. Gen tout bagay la. Ou menm kap antre kap vizite woun, sou pa vez un peu. Nou gen sistem kamera. Tout bagay nou la. Tout bagay nou set up la. Pou nepot vire toune ou menm kap travay nan wons. Nou fason la pou tout bagay set up. Bien normal, ok? La, ou ka konstate, mes ami. Jan ap gade ya la se fon ap fe menm jan tout moun. Pase nou gen kek moun ap suiv la, nou va ka fe bay yo nepot jan. Nou gen Johnson Napoleon sou net la. Nou gen Boss Ben Show la, nou va ka fe bay yo nepot jan. Pase nek sa ou se model nou yo pou nou suiv. E bi nou wal gade sa l'exposisyon la ki se Tienda Wons Design la. Ok? Nou nan Tienda Wons Design la wap wè Tienda la. Tout son bezwen la se debake sou nou. Ok? E tadjel la bo kote nou an. E pi nou men wap debake la, wap vin pran sor vle nan Wons Design la. Ok? Tout bagay bien set up. Tout bagay normal. Jan wè di bagay la. Ok? E nou wap jen tout son bezwen la, bien installe. E bagay normal net. Bagay normal net la. Ok? Nou ka remake nou la. Nou gen tout tip de mayo ou gen bezwen. Ok? Gen tout so bezwen. Tout so bezwen la. Donk se di se debake sou nou la e bi vinde. Chemizet papil pa paket. Mayo, bokse. Wè sa mde zo la. Tout bagay papil pa paket. Wap jen yo la. Papil pa paket. Bel soutien kilot. Donk wap jen tout bel bagay sa yo la. Nan Wons Design Confection. Nou chita kon nou nan Bidja Kalmen.
Tout récemment là, nous sommes dans Las Americas. Et nous débarquons dans Bidja Calmen là, qui donc c'est dit nous venons bay moun yo love là. Et donc là, il y a une blague. C'est relancer, nous avons pédalé là, nous là, nous chita nous dans Bidja Calmen. Ok? Dans Bidja Calmen là, c'est débarquer, vin prendre pour. Pas pile, pas paquet, ok? Pas oublier, nous c'est One Design et nous c'est nous-mêmes qui fabriquons. Et trois cas produits nous gagnons là, débarquer sous nous. J'aime te bon nous prélude vidéo à taler là, qui donc c'est dit nous-mêmes, nous t'avons fait arrangement. Disons lundi matin, bonnet là. Et tout bagay va le setup, ok? N'attend tout le monde en full débarquer. Pripi, y a tout bagay bon marché net, débarquer. Ok, n'attend nous.